الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: جواز إطلاق الإحرام. من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفته بهذا التفصيل جاز وصح إحرامه. قال العلماء: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة. أيتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juulu e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kam. Yo Allah jokki en kan diina o tabintina en e hoore makka o ƴettita e nder makka kadi. Allahumma amin. walli fiino ɗo yo Allah yurmin e yurminamo imo jokkimo soggana en fi ñawoje hajjuɗen ko sakkitiɗen janngude ko wonde hajju no hajjirte non ko noneji tati: ko tamattu'u, ɗum ko naatirgol umra on, waɗa umra on gayna firta fes joni ɓorno no wowi ɓornorde noon, hunde fof no dagani ɗum ko dagino kon law ha ñande 7 donkin on tigi anniyo ka weeri ɗon makka wonde awano wadde noon hajju ngun o waɗa hajju. en sifinoke ɗum ɗon ɗon ko none goo. none ɗimmo on ko al ifradu, yani yahugol waɗa hajju ngun tun hara waɗali umra, anniyo ka fuɗɗagol miɗo wadde hajju, fiɓa ɗon jokka ha tuma hajju gasi. sino faala no wawi wattugol umra ɓaawo ɗum woni none goo. none ɗimmo tammo on ko alqiran, ko hiɓɓinirgol hajju on e umra on fof anniyoda nde wootere, jillidira ɗi wadda ɗi fopp nde wootere. o yeytuno e wonde hajju ko ɗiɗo noneji tati, kala hajjuɗo ko goɗɗu nge ɗum ɗo o waɗi. o yewti e wonde ɗiɗo noneji tati noon ko honɗum ɓuri moƴƴude, ɓay kan no fottana ɗi fopp hiɗi dagi. mo waɗɗa o haray a hajji, ɗa jogii baraji hajjuɗo, farilla hajju iwi e hoore ma. kono ko yeddondira ko hombo e majji noon ɓuri moƴƴude. ɓay piiji no wallindineɗo tawaɗi fof hiɗi nafa, ko ɗi utile, kono hara no woni toon ko ɓuri moƴƴude. hombo e majji woni premier qualité. ɗo karama koɓɓen no yeddondiri o yewtuno en, o inni hanafiyankoɓe, ɗum ko Abu Hanifa e jokkuɓe ɓen fayde yimɓe Kuufa ɓen ɓurɓe ɗudde ɓen, ɓe wi kamɓe ko qiranu on ɓuri moƴƴude, jillidirgol hajju en e umra on wadda nde wootere. ko waɗi ko ɓuri feeñude kon e hadisaji ɗin ko ɗum nelaɗo wanni. Imam Malik himo wonde Omar bnu Khattab e woɓɓe goo ɓen ɗon wi ko ifrad on ɓuri moƴƴude, yahugol waɗa hajju ngun tun, arta yahoya waɗa kadi umra feere, ma ɗum ɗo waɗa hajju ngun ha gasa few. si wattoya e umra waɗoya noon umra ɓaawo ton. ɓe inni ɓay ɗum ɗon si a waɗi a landaka hirsugol hay fus, a landaka sottitagol. imamu Shafi'i e imam Ahmad e aktharu ahli lhadith ɓeeɗo yaari wonde ko tamattu on ɓuri moƴƴude. woni on tigi naatirgol umra on o gayna umra on
o itta ihram makko o ngo watto conci makko wowaɗi ɗin ha ñande jeetati o anni yo waɗugol noon hajju ngum makka toon o yaha waɗa golle hajjude ɓayi nelaɗo maako no siimi anduno law komi andi fewndo ɗo kon ko ɗum ɗo mi waɗayno awa kala e moɗon mo addorali hadiya yo waɗ ɗum ɗo ɓeyni nelaɗo nisata waɗugol hunde sina tawde hara ko nden ɗon ɓuri moƴƴude e yewtuno ɗum ɗon ha lanni ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono ɓaynelaɗo maki ɗum sahaba ɓen tawi hiɓe ŋiñude hoore maɓɓe kono waɗi si neɗɗo immike ɗo yahi makka o yaada e sonnajo makko ɓe waɗa umra on ɓe gayna innen ɓe gayna umra on ñande ɗiɗi donki ɓe wona makka ka hôtel ɗon tawa hiɓe yiida e mbaldi makka yaaɓe hajju eki sonnajo on ɓe yiida toon ɓeyni ɗum ɗo de no ɗumanni ɓahi menen ko hajju men ari mo ari hajju na sifa ɗum o foti jokkude elesi ko onti ko ɗum ɗon tamattu o waɗi hino dagadimo somo wonde ɓeygu makko ɗon o yiida e ɓeygu makko ha ñande jeetati kadi si woni ñande jeetati ɓe lootoɓe yina noon labbayk allahuma hajjan allah mi anndi kewagol hajju ɗon kadi ha ñande 10 donki haray ɓe yiidata few kono diina wona feere ma nden tun min dey nanon mi yiiri min haqqille an ƴettali ɗum diina ko dalil ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e jannguno ɗum ɗon hande fuɗɗitoren ɗo o wi jawasu itlaq l ihram dagagol werlutugol harmingol mana mi annike hajju hara innali ko ifrad ma ko tamattu ma ko qiran ko honɗum ene ko none honɗum e hajju natil ɗon minen ko hajju men ari yimɓe goo si wonoyi ka wano mina ma arafa ɓe waɗa e faljereji ɓe lando noon tawaɗa foti e andude taw ko none honɗum wonatirno ene ko ifradu wanno ɗon ka ko girano ka ko tamattu ɓen minen min annda ɗo minen ko hajju men ari mbiɗen hawra e sifa ɗum boy minen ko hajju men anndi ko ɗum ɗo wiyete itlaq al ihram mi annike hajju o wi ɗum no dagi o wi man ahrama mo harmini ihraman harmingol mutlaqan werlitago inna tum mi annike hajju gasidan tawa ko o faandi adaa ko tottugol ma farada allahu alayhi ko allah farli e makko kon e hajju kono min gayri an yuayyina ko alda e o toɗɗagol naw an noone min hadihi l anwa'i halasati e ɗi nooneji tati ɗi jantiɗen ɗo ifrad qiran tamattu o toɗɗaki hay goto majji o wi tum mi annike tottugol farilla mo allah farli an hajju on ko haɗi o toɗɗo li adami marifatihi bi hada tafsil angal andugol mo o fense fense ɗo wonde hajju no mari nooneji tati no gerdete kanko wi tum mi annike waggol hajju mo allah farli an on mi annike tottugol mo o anniyori noon tum o wiyali qiran o wiyali tamattu o wiyali ifrad jaza dagike wa sahha ihramuhu harmingol makko ngol selli annuye makko on selli qala al ulama'u karma ko ɓen ɓe wi walaw ahalla wa labba si o ewnike o nootike yani o annike hajju o wi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk kama yafalu nnasu no yimɓe fof ne warrude non kanko hewtamaten awa ko ɗo anniyete mi andike hajju labbayk allahumma labbayk o jokki yimɓe ɓen fof no woni e sooƴirde noon kankadi o sooƴi ɓe yahi tawa qasdan lin nusuki kono ko anni ko dewal hajju ko ɗum naɓi mo ko ɗum kadi o anni
walam yusammi shay'an bilafdihi o wowlaali o innaali hay huunde ka konngol makko wonde ko noone o hajju ɗo mi woni e wadde o wi tun labbayk allahumma labbayk wala qasada bi galbihi o faandayi ka ɓernde makko kadi ko o noone ɗo o woni e hajjirde la tamattu an wona tamattu on wala ifrada wona weddingol ngol wala qirana wona hiɓɓidirgol ngol haray sahha hajjuhu aydan hajju makko ngun no selli so o yahi ɗon o continue ɗon o yahi o wangoyke o heddike ihram makko on o yahi mina o yahoyi arafa o arti muzdalifa o artiti mina o bukki jamaraje ɗen o fembike o hirsi so tawi mo naɓori hadiya o ari o wangike suudu kaaba wangago ziyara ma hajju ngo o yahi safa e marwa o hooti mina o bugoyke balɗe ɗen tati jamaraje ɗen ñande o jamaraje ɗen tati hajju lanni randike mo ene ko noone honɗum hajjirɗa min mi anda men mi yeyi ko hajju min waɗi ɗo hajju on ko watte ko fof min waɗi alalanni yimɓe ɓurɓe ɗurde ɓen ko noon ɓe waɗirta ɓe anda fus ɓe anda détail so wona hara hiɓe wonde e giiduɓe kelɗuɓe ɓen ɗon giiduɓe ɓe yeetoɓe awa o noone ɗo wonde nge hajjirde ko ni wonde nge gerdude ko ni anniyerte ko ni eni sina noon tino yaade tun ko yimɓe waɗi o waɗa ɗum kono fi'lan himo anni ko hajju ɗum ɗo harayno sella sahha hajjuhu aydan hajju makko ngun selli wa fa'ala wahida min athalathati o waɗa gotel e ɗi tati imma waɗa ifrat ma o tamattu ma o waɗa qiran fi kala o anniyanoki ɗum ɗon ko pense ni tawafu alqarini walmutamatti'i wa sa'yuhuma wa annahu laysa li ahli alharam illa al-ifradu o wi wangagol waɗɗo qiran hiɓɓidirɗo hajju e umra o ma waɗɗo tamattu o naatirɗo umra yaltiroye hajju ko honno ɓe wangorta wangago maɓɓe ngo wa sa'yuhuma e yahugol ɓe kamɓe ɗiɗo hakkunde safa e marwa wa annahu e wonde ko haani andugol kon laysa li ahli alharami laatanaki yimɓe wuuruɓe ka haram makka hoɗuɓe makka haram ka nder hurum makka laatanaki ɓe hajjugol illa al ifradu si wona weddingol telɗingol tun kamɓe watta tamattu ɓe watta qiran hoɗum natta ɓe ɗum kamɓe ko ka haram ɗo nde ɓe faala ɓe waɗa umra se faala ñalla nga ɓe waɗa umra laawi ɗiɗi idan kamɓe ɓe waɗa hajju ngun feere waɗa umra on feere wonde honno ɓeɗo gerta e hino hadis on ɗo an ibne abbasin ittama e abdullah ibne abbas radiallahu anhuma annahu su'ila an mut'ati lhajji o landa fi dakumitagol hajju ngun ɗum waggol tamattu ka hajju naatira umra yaltira hajju senda hakkude majji o landa ɗum no dagi ka dagaki no moƴƴi ka moƴƴa fa qala o maaki kanko ibnu abbas ahalla almuhajiruna wal ansaru wa azwaju nnabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati alwada ahalla ewnike nootike go labbayka allahumma hajjan labbayka allahumma umratan labbayka allahumma hajjan wa umratan ferɓe ɓen wo ta kamɓe madina ɓen sonnaɓe laaɗo ɓen fop ka hajjatul wada ɓe ewnike wa ahlalna menen kadi men ƴewni men fof men wi labbayka allahumma labbayka men sowti men fof falamma qadimna makkata saanga noon men hewtano makka qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on maaki ijalu ihlalakum bilhajji umratan waɗe ewnago mon ko ewnino ɗon fi hajju kon watte ɗum umra illa man qallada alhadiya si wona hara ko meedinɗo hadiya waɗɗo addorɗo neldaari
waɗi maande soggi addori daabe neldaari makka ko hirse makka o ɗo kanko o wawata santugol hande kadi o wi wa tufna min wangi bil bayti suudu kaaba ɗum min wangi ka suudu kaaba wa bis safa wal marwati min yahi kadi hakkunde safa e marwa wa atayna nisaa min ari e sonnaɓe amen yooɓinoɓe sonnaɓe ɓen ɓaawa min wangi ka suudu kaaba min gayni min yahi safa marwa min gayni min fembike ma mekotoɓe mekkike umra lanni min itti wudere wanare min wallini to min ɓorni conci amen wowɗi ɗin wonduɓe sonnaɓe tawi ko kamɓe tun woni feere awa ɓe yiide e sonna maɓɓe o wi wala bisna thiyaba min ɓorni conci amen wowaɗi ɗin wa gaala nelaɗo maaki man galladal hadiya mo waɗi maande neldari addori fa innahu la yahillu lahu hatta yabluga alhadiyu mahillahu haray dagantako mo ka o firta on annuyeɗon hande kadi o taƴa o itta ko ɓorni kon conci harminirɗi ɗin o watto conci makko wowɗi ɗin o yiida e sonna makko dagatako ha neldari nden hewta nokku mayri on ko honde neldari nden hewta nokku mum ko ñande sappo donki ko nden ñande fuɗɗete hirsede layyaji ɗin neldariji ɗin hadiyu tamattu e hadiyu qiran fopp ko nden ñande gasta gani nden ñande summa amarana reftinelaɗo yamiri men ashiyata attarwiyati kiikiiɗe ɗon ɗuturu mana jemma jeɗɗi no weetude jeetati e wino yawmu tarwiya ko ñande jeetati donki ashiya kiikiiɗe mum ko weetay wano fewno ɗo ni ko ashiyatu mada ashiyatul juma ko jemma joma kiikiiɗe juma kiikiiɗe weetay jeetati nelaɗo yamiri men annu hilla bil hajj nde min ewnoto noon min anni yo fi hajju mum o andiɗa joni wattanoma umra koɓe ewnino ko fi hajju hajje umra labbayka allahumma hajjan wa umratan ma ɓe wi labbayka allahumma hajjan ko ɗum ɓe ewnino madina ko ɓe yaltata ɓawo ɓe hewti makka allah holli nelaɗo wonde ɓe waɗugol umra on ɓe taƴinira hakkude umra on e hajju on ko ɗum ɓuri moƴƴude o wi awa kala mo yoɓanoki hadiya ko ewnino ko to hajju yo wattuto ɗum ɗon umra jono ɓe transféri hajju mum ɓe watti umra joni ka annuye ɓe wangike suudu kaba laabi jeɗɗi ɓe yahi safama laabi jeɗɗi umra on gasi ɓe fembike ma ɓe mekkike lanni jonnon woni jemma weetay ñande jeetati donki ñande jeetati donki ko yo fokkite yahugol mina ko ɗon golle hajjuɗen fuɗɗoto o wi awa ka kiikiɗa ɗon awa joni aray ko ɗo noon wonɗon e ɓande noon hande kadi fi hajju ngu ɓay ɗuma on wattino umra o wi min ewni ɗon hajju o wi fa ida faragna min almanasiki ji'ina fatufna bilbayti si min gayni noon golleji hajjuɗin to ɗum ko yahugol mina wara ɗon ñande jeetati juula ɗon fana alansara futuro geeƴe subaka si weeti dawa yahugol arafa ñallo ya arafa ton ɗum woni manasik si nange muti yani wona toon du'o juula toon fana alansara du'o artoya wala muzdalifa juula ɗon futuro e geeƴe rendina wala ɗon si weeti juula subaka du'o ɗon si hentige nangalamu arta kadi fahim mina yaha ka jamararu mawnu ndun jamratul agaba bugondu kaaƴe jeɗɗi mana ko ɗum si min gayni noon ɗum ɗon ɗiɗo min waɗiɗi min kontina min araka suudu kaaba min wango o wi ji'ina fatufna bil bayti wa bis safa wal marwati min yahi kadi safa min yaha safa e marwa andi ɓeɗo ɓay ko tamattuɓe waɗi ɓe yaha e safa e marwa laawi ɗiɗi
amma waɗɗo qiran ma waɗɗo ifrad on safa e marwa ko nde wotere watta ko woni waɗɗo qiran o wangoto laawi ɗiɗi o wangoto wangango hewtirgo ɗum woni wangango umra ngon o wangoyo ñande 10 ma yeeso 10 on fi wangango hajju ngu o wi fagad tamma hajjuna tawi hajju amen ngun timmi wa alayna alhadiyu no fawi men noon hirsugol hadiyu tamattu on kama qala allahu taala wono allah towɗo ngo wiiri noon faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fi lhajji wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila o wi no waɗɗi men waɗugol hadiya on ɓe allah wi mo dakumitori umra on non o yahani hajju ngu haray koko newanimo o e neldaari ndi o waɗata sino newanima ngeloba yo waɗu ngeloba si ɗum newaaki kono nagge no newi yo waɗu nagge si ɗum newaaki dammol no newi yo waɗu dammol faman lam yejid mo heɓaali ɗum ɗon few wona ngeloba wona nagge wona dammol ele o waɗi tamattu bel umrat ila alhajj haray kon ɗum watta fo siyamu 3 ayyamin ko horugol balɗe 3 fil hajji ka hajju to on ti hoora balɗe 3 wa 7 idha rajatu si on ti arti ka muɗum o watta ɗon kadi balɗe 7 allah wi ɗum ɗum haray woni balɗe 10 timmude o wi amsarukum ko fanda ɗo ko yani ka koɗoli moɗon si on tigi hooti ka hoɗo muɗum ka saare muɗum ka village muɗum ka miside mum o wi ashatu tujzi'u dammol no yona famastaysara min alhadi o wi ko newi wo ko ɓuri newade kon e neldari ndin o wi dammol no yona so on ti heɓi noon ɓuri dammol mana o heɓi nagge ma ngeloba ko ɗum ɓuri moƴƴude fa jama'u nuskayni fi amin ɓe mooɓidiri ɓe hawtiti dewe ɗiɗi e nder hitande wotere kon ɗum fanda ɗen dewe ɗiɗi ko dewal hajju ngu e dewal umra ngal hari nun ko andano ko ya immo yaha waɗa umra on ha gayna arta ka maɗa fewndo hajju noon immoɗa yaha waɗa hajju ngun tun arta ɗon no woni ka ɓe nusuku feere mo be heɓa voyage feere ɗo noon voyage goto ɓe waɗiri ɗino ɓaawo noon ɓe heɓiɗi ɗino e nder voyage goto miskiɓe ɓe makka kamɓe kadi yoɓe welna miskiɓe ɓe makka e yoɓe ɗaɓɓaɓe ko ɓuri fande kon dammol ɓayi normalement ko ɓurno wonde ko haani kon ko yo o yahu o waɗoya umra on o arta non o yahan hajju mum feere ka be wona kilima o wi ɓe hawtiti hakkude dewe ɗen ɗon ɗiɗi hitande wotere ay bayna alhajji wal umrati hakkude hajju on e umra on fa inna allaha anzalahu fi kitabihi allah cippini ɗum ɗo ka deftere muɗum wa sunnati nabiyihi sallllahu alayhi wa sallama o feññini ɗum kadi o tabintinno ka sunna annabajo makko on nelaɗo makko on wa baahahu linnasi o daginani ɗum yimɓe ɓen gayra ahli makkata sina yimɓe hoɗuɓe makka ɓen qala llahu taala allah wi fii ɓen ɗon yimɓe makka ɓen o wi dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam ɗum ɗo ko tawɗo yimɓe mum ɓen wona e hoɗuɓe tawaɓe ka masjidil haram bi mana e nder hurum makka on nde newende ɗo argol waɗa umra on gayna firta ɗum ɗon sorto e ɗum ɗon few watto coñci mum wowuɗi ɗin waɗa piiji daganiɗi ɗin ɗin fof ha ñande 7 donki andiyano ɗon hajju ngu waɗa hajju ngu ɗum ɗo ko iwoɓe yaasi ɓen newnana kanko ibne abbas puisque o landa mi yiyati ko hari woɓɓe gonno feli hoore ma inni vraiment ɗum ɗo min famali ɗum ɗo neɗɗo yaha hajju tawa mo wonde sonnajo makko ka e nder hajju ngun toon kadi
tawa mo yiida e sonna makko ton o wi hey ɗum ɗo ko Allah daginan ɗum yimɓe ɓen o cippini alqur'ana fi muɗum nelaɗo feññini kadi nelaɗo wi'i warre ni ala ko goɗɗo wowla o wi kono noon yimɓe ta kamɓe makka ɓe ɓen noon tawaka ton Allah no ittintinni ɓen ɗon dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam woni ibnu abbas firtiri ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko selli kon wa ashhurul hajji lebbi hajjuɗi allati ɗin dhakara allahu taala ɗi allah jantiɗin alhajju ashhurun malumatun hajju ko lebbi andaɗi ɗin ko honɗi woni ɗin shawwal ko juldandu wa dhulqida e sabordu donkin wa dhulhijja e donkin ko e ɗiɗo hajjete faman tamatta'a fi hadhihi al-ashhuri mo dakumitike e ɗi lebbi ɗo mi mana o waɗi umra e nder ɗi lebbi ɗo e hajju ngun o attori umra on o watti hajju ngun e nder ɗi lebbi ɗo tati fa alayhi damun no fawimo hirsugol ƴiiƴan aw sawmum ma horugol balɗe tati makka ton balɗe jeɗɗi si on tigi hoti ka muɗum wona balɗe sappo rawahul bukhari ko filli nde yewtere ibnu abbas ɗo juutunde ko imamul bukhari fillinde ka deftere mum sellunde gasa o yewtoyay ɗi lebbi hajju no fottana juldandu sabbodu donki ha sappo donkin ɗon ɗon ko e lebbi hajju ɗin jeeya sikki ala ko noogay sakkitiiɗo on ka donkin jiɓa ɗum ko e lebbi hajju jeeya kana e lebbi hajju jeeya tentini sappo hakkundejo on no gasa o yewtoyam no waɗi pecce tan ma o yewtino ɓaawo o yewtino ɓaawo ka mawaqiiti ɓe gandi wona imam malik en kamɓe ɓe konti wonde donkin fo koye lebbi hajju ɗin jeeya fiyon ɗum ka sappo hakkundejo golleji hajju jani wattemo bogagol jamaraje ɗen ñande sappo e goho e ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati wonande neɓutuɗo ton koɗon go bugoto tawaful hajji wangago hajju ngon tigi ngo gassake wangede ade sappo donki ko ɓorde sappo no sella accugol ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi ha ñande nogay e joyi ha ñande capantati ɓeni sa yi no newna yon tigi wangoyo wangago hajju ngo ngo tawata ko tugalal e tugale hajju si ngo waɗaka haray hajju ala no newna waɗugol e nder on noogay sakkitiiɗo holli wonde lewru ndu fuu koye lebbi hajju ɗin jeeya manamum si goɗɗo yimmike ɗo o hewtoyi makka ñande julde suumaye ɗum woni ñande go'o juldandu o waɗi umra nden ñande o gayni nden ñande si tawi mo wondi e ɓeygu makko joni o gayni umra o wonti ɗon ha hajju aroyi wano woɓɓe gogirta noon ɓe yaha ɓe suuɗo ɓe wona ton hajju hewtoye ñande jeetati donkimɓe annike ɗon hajju fi kala hakkude umra maɓɓe on e hajju maɓɓe on fayda woni lebbi ɗiɗi e goɗɗum woni juldandu fof sabru donkin fof jeetati donki lebbi ɗiɗi e balɗe jeɗɗi o waɗoyi hajju ngun o kontete o mutamatte madama himo ton o artali ka makko ko yeddonira ko so yahi waɗoyi umra on ñande julde suumaye ma ñande ɗiɗi juldando ma ñande tati wona ñande joyi tun o arta ha o hewta ga ñande ɗiɗi donkin o yimmo ɗo kadi o yaha fi hajju ngun o hajjoya o kontite ko
mutamatti la ɗo kontaki mutamatti ɓay tun o arti ha hewti ka makko joni konti umra on ɗon umra on e hajji on joni humodira few so o arti ha ka makko netti so o yimmi noon o yahi to e fi hajju ɗo ko si o waɗi ɗo e umra ɗon eyo haray woni mutamatti kono so waɗani umra o yahi waɗi hajji tun haray ɗon ko ifrade o waɗi haray waɗɗaka mo hirsugol dammol en faamay kadi ɗon ñande julde suumaye ɗum ñande go'o juldandu nden ñande mo ari ka anniyante hajju ɗon o wi labbayka allahumma hajjan allah mi annike waggol hajju fiɓike selli heddi noon ɓay ko hajju anni ɗon ha ñande sappo donki ko yo rento e haɗaɗi wonande harminanɗo hajju ɗi fopp majji na yo waɗi kono so o woni ɗon ha ñande 7 donki o yahi mina o waaloyi ɗon o yahi arafa o arti musdalifa o arti e mina o bukke jamaraje ɗen o wangike tawaful ziyara ma tawaful hajju haray o heɓi hajju amma ñande 29 suumaye ma ñande 30 suumaye mo wi ɗon labbayka allahumma hajjan o woni ɗon o waɗoyi hajju haray hajju makko ɗum ko merew ko waɗi o anniyaki hajju fewndo wagutu hajju no wayi wamo neɗɗo wona joni e 12 heures andi fana heewal taw salligo a moƴƴa o fiɓa joni mo juulude fana allahu akbar o ƴetta suratul bagara mo hunji janga ɗon ha o gayna ndemo gayna suratul bagara taw 13 goɗɗo yoni o waɗa ruku wanto nde mo salminoya ta fayda 14 hewtino hay juulanoma gasi mana o fuɗɗike ado wagguto on naatude ko o gaynoy kon tawi wagguto on naatino aske kontetake waɗi takbiratul ihram habbirango harminigo gon ko be ngo wontira nder si ngo wontinoy ɓaawo wagguto on haray ko mere ko noon hajju ngun kadi so on tigi annike ado wagguto on hewtude haray kontatake o wi wahid ara noon ɗum o wi fi hada al hadith no e o hadith ɗo mo ibnu abbas filli ɗo dalilun ala anna ahla alharami la muta'ata lahum wala qirana o hadisi no tindini wonde yimɓe hurum ɓen hoɗuɓe ka hurum makka ton ɓen ɓe ala dakmitagol alanaɓe hiɓɓinirgol hajji e umra alanaɓe wa annahum no kamɓe yahujjuna hiɓe hajjan hajju mufradan weddinagu hajju ngun tun hara ngu bakondira e umra few wa ya'tamiruna ɓe waɗira umra mufrada tan weddinaɗo feere kamɓe ɓe hiɓɓidirta hajju e umra few ko hajju ngun feere ifrad ma faala ɗo wadde umra o waɗa e umra feere kono andi kamɓe si ɓe waɗa e umra ko ɓe yalta e nder hurum on ɓe yahoya ɓaawo ka ɓaawo hoggo hurum ɓe ndaara adnal hil samma adnal hil ka ɓuri ɓattade hillu on wo ɓe yaha ɗon taban taƴini ko ɓuri ɓattade e hillu on ko masjide aicha ko ɗum ɓuri ɓattade puisque hurum on no taarori makka no nokkirgo tawa no woɗɗitoyi hakkude suudu kaaba ɗum e ɗon tawa no yahi wano 10 kilo bal no wawi wonde ɓuri ɗum tawa nokkel goo ko telen 6 kilo ma 7 kilo masala on tigi ndaara kamɓe wonɓe toon ɓen ɓe o ndaara ɓe o yalta do an noon neɗɗo koka ɓuri newade o ko ɗon ɓuranimo ko toon ɓe yaltata ɓe yaha toon ɓe waɗoya conci ihramu ɗin ɓe wiya toon labbayka allahumma umra tan allah mi annike waggol umra ko waɗi hajju o umra o no hato jini e a waɗugol dewal ngal yaasi hurum on e nder hurum on ka ɓaawo frontiére e ka nder frontiére kamɓe no ɓay kon nder hurum on ɓe hoɗi si ɓe immi ka ɗon tun ɓe anniki ka nder hurum ɓe yahi ɓe waɗoyi umra on fof ko ka nder juulide suudu kaaba watte haray
yaasi on heɓaali idan yaasi on yo heɓoye annuye on ko tugala nder on heɓa wangagol ngol e yaago safa e marwa amma hajjungo ko fiyon no hajjungo ɓe yahata yaasi toon ɓe anniyo ko ka suudu maɓɓe ɓe anniyo to nder toon ko tawde ɓe yaltoyay nder hurum on ɓe waɗoya dewe goɗɗe goo pise mina ko yaasi hurum on woni arafa ko yaasi hurum on woni muzdalifa ko yaasi hurum on woni idan ɗon ɓe fuɗɗori ka nder hurum dewal hajjum ɓe gaynitiroyi ma ɓe waɗoyi wongal goo yaasi ɓe artoyi nder ɓe hombiri omra on yo ɓe fuɗɗoroy yaasi ɓe ara ɓe hombira nder o wi wa hadha madhabu bin abbasin wa abi hanifata ko ɗum ɗo woni madhab abdullah ibnu abbas abu hanifa no tawtimo e mum li qawlillahi taala sabu kongola to ɗum ka o wi dhalika liman lam yakun ahlu hadiri masjidi lharam wa ikhtalafu fi man hum hadiru almasjidi lharam ɓe luutodiri noon joni wi'ama mo tawata yimɓe muɗum ko e tawandi julide allah hormantene nden haadiri ko tawaɗo ko wonɗo ko ñiiɓuɗo ko hoɗuɗo ko homɓe woni ɓe fa qala malikum imam malik maki hum ahlu makkata bi ayniha ko wiyete hadirul masjidil haram ko yimɓe makka ɓen jaati makka on tigi hoɗuɓe makka ɓen wa huwa qawlu al-a'raj wa ikhtarahu at-tahawi wa rajjahahu a'raj ko goto e tabi'ina en ko ɗum konngol makko ngol ɗo imamu tahawi ɗum andi on ko e laawol hanafiyanko ɓen o jeeya ko laawol madhab abi hanifa kono ko o suɓotoɗo naawigol ko madhab o wi wo hara ko ɗum ara e nokkel goo mo wawi mo ɓatti wonde won cheikh sam ibnu taymiya hakkunde madhabul hanabila ara e nokkel goo ina noon madhab on ɗo no jogii faljere bimana mimman yattabiu dalil yata'assabu liddalil wala yata'assabu lilmadhab o suɓingol kongo wara jahahu o jicciningol wa qala ibnu abbasin wa tawus wa ta'ifatun hum ahlul harami ɓeeɗo yaari wonde ko homɓe wiyete hadirul masjidil haram ko yimɓe wonɓe ka hurum ɓen fof ko ɗum sendi ɗi konngurɗi ɗi yimɓe makka ɓen bi ayni makka e yimɓe hurum ɓen fewno ɗo yimɓe makka ɓen no e nder hurum on fof bal no yehi joni makka yaaji ha ɓuroyi yimɓe hurum ɓen ɓuroyi hurum on kono lawnon hari balliyeji no woodi koɗoloygo no woodi wona e nder makka koye jeeya kontatake e yimɓe makka ɓen ko sera kono noon ko e nder hurum on no laaɓira joni hoɗo ɗo wonno simanteri hoɗo ɗo bayello baya hoɗo ɗo kaɓele ko yimɓe konakiri o jeeya sinnama joni grand konakiri nam kono sinnama konakiri tigi ko honto konakiri haddi makka no marno ka haddi saare makka nden ɓay ɓeeɗa kamɓe imam malik kanko wi ko yimɓe saare makka nden idan wonnoɓe ka seraji ɓe tawata hakkunde maɓɓe e makka burure no woodi kono ko e nder hurum on ɓe jeeya imam malik wi ɓen ɗon wona hadirul masjidil haram ɓe jeeya imana ɓen ɗon no wawi wadde qiran no wawi wadde tamattu amma ngol konngol ɗo ɓen ɗon yimɓe hurum ɓen fof fi kala hakkude maɓɓe e saare makka nden woɓɓe go haray wano 3 kilo 4 kilo no hakkude maɓɓe ɓen ɗon kamɓe men ko e hadirul masjid haram ɓe jeeya wa qala alhafiz ibnu hajar o wi wa huwa dhahir ko ɗum ɗo woni ko feeñi ko wonde kala wonɗo tumbiɗo e nder hurum on ko ganin frontiére hurum on o hoɗi
hay si tawi ka o hoɗi ɗon hakkunde makko e saare makka nden no woɗɗodiri jogodira, kanko kadi o ƴetta e ñaawore yimɓe wonɓe ka nder saare makka ɓen tigi. O anndi wano wonɓe asisia, on tumati asisia hakkude saare makka nden asisia no woɗɗodiri. E wonnoɓe e shari sittina ga rusayfa yaltugol ara jidda ga, hari ɗum burure molnade woni ɗon, seppa yiya ha si hewtoya toon. wano woni noon telen ajiyaade yaltirgol yaha ɓaawo ton kadi ari koɗoloyno ɓaawo ton ko ɓaawo pelle, kono ko e nder hurum on. sen faami ɗo imam malik kanko o wi ɓen ton wonɓe ka seraji ton ɓen kontatake hadirul masjidil haram, ɓeeɗa wi ɓe kontete. alhafid ibnu hajar o tawti ɓe wenni ko feeñi kon ko ɓeeɗo wowli kon ko ɗum woni toon kala tumbiɗo e nder hurum on, hay si tawi wona e nder saare makka nden hoɗi, ko ñaawore yimɓe makka ɓen no himo tawda e maɓɓe, ko goonga ko ɗum ɗon ɓuri sellude. wa qala shafii man kana ahluhu ala aqalli masafati tugsaru fiha salatu. wa qala shafiiyu, imam shafii wi kañum man kana ahluhu komo tawata ɓey wuro mon no woni ka o hoɗi ɗon kanko e ɓey wuro makko no woni ala aqalli masafatin ko ɓuri jaasude yolnde tugsaru fiha salatu nde julde ɗuytete e muɗum, haray oɗo jeyama e hadiril masjidil haram. waktarahu ibnu jarir tabari o ƴettingol kolngol ɗo o suɓingol. manahu sen ƴetti ngol kolngol imamu shafii ɗo, haray hay yaltuɓe nder hurum ɓen hoɗuɓe ɓaawo hurum on, kono si tawi hakkunde suudu kaaba ndu e ka ɓe woni ɗon yona ko ɗuytane, yona arba'atu burudin, haray ɓe kontama mi hadiri masjidil haram. konngol ngol no woɗɗiti seeɗa ɓen ɗum ɗon haray no feƴƴitoyi nder hurum makka on. wa qalat al ahnaf, hanafiyankoɓe gamɓe wi man kana ahluhu bil miqati aw dunahu. eyo ɓeɗo yehi noon ka ɓuri woɗɗitade abadu najata. ɓe wi ko wiyete hadirul masjidil haram komo tawata ko ka miigato o woni, mahara ko hakkude miigato e suudu kaaba, mana ɗum kamɓe ɓorde ka yaltuɗa madina ɗum woni feƴƴuɗa e dhul hulayfa, o yita ɓorde hoɗuɓe dhul hulayfa ɗon ha gaani, joni noon hakkude maɓɓe e makka ko 400 e goɗɗum kilométre, kan konti ɓen hakkude ɗon fof ko hadiril masjidil haram, yani ɓen ɗon fof ɓe newnanaka waɗugol e jillindigol hajje e umra. hada ba'id jiddan ba'id. aqrabul aqwali ko wonde nder hurum on, wonɓe nder hurum makka on, haysina e nder saare makka nden tawata tun ko e nder hurum on, hara ɓen ɗon ko hadiru al masjidil haram, ɓen ɗon ko ɓen ɗon wi'a ɗo ɓe watta ɓe jillita umra on e hajju on, waɗa qiran, ɓe watta tamattu. o wi wal ibratu bil magami la bil manshai. o wi tasakuye on noon ko honde wiyete oɗo ko ɓeɗo ko yimɓe makka, o inni ko taskorte ko tabutugol ɗon, ko séjour wonugol ɗon, wona wiide hara ko siko ɗon won tigi jibina. bil mugami la bil mansha, wona wiide hara joni hara hay soroɓe makko ko ɗon wonno, pati makko en ko ɗon jibina, awa himo jogii ɗon galle, ko wonugol ko ɗon séjour makko ko ɗon o woni, ko ɗon o tabiti. asi ko nokku ngo o jibina kono o ari o woni makka ɗon joni, imma
joni mo jogi séjour makka ko ɗon o woni gollude woni ɗon duuɓi ɗiɗi duuɓi tati mo anni wongol ɗon dumunne juutuɗo oɗo wiyete ko ahlul hadirin masjidil haram na wiide ko original ɓen tun e tawata mantaji muɗum ko makka ɗon jeeya o yiɗin mum ɗum e naforeji wonɗi o hadis ɗo wa fihi no ka hadis ɗo anna ala almutamattii wonde no fawi hajjirɗo tamattu an yatufa nde o wangoto wa yas'a o yaha safa e marwa lil umrati fi umra on taho awwalan ko adi kon wa yugni hadha an tawafi lqudum ngon wangago ngo o wangi ɗon fi umra on ɗum ɗon no yonamo wangagol wangago hewtirgo alladi ngon wangago hewtirgo huwa tawafu tahiyati ko ngon woni wangago salminirgol suudu kaaba ndun thumma yatufu refte o wango noon tawafa al ifadati wangago wanjorgo ngon wangete ngon ɓorde ñande sappo donki en jantinoke hingo wi e tawafu l ifada ko ɗum ɗon ɓuri lollude hingo wi e tawafu l hajji hingo wi e tawafu ziyara o wangoto gonɗo bada l wuqufi be arafa ɓawo o daroyke arafa ɗum ko ɓorde ñande sappo wa yas'a kadhalika ba'dahu o yahay safa e marwa kadi fahim ɓawo ngon wangago ɗon bi mana mo hajjiri tamattu no waɗɗimo wangagoji suudu kaaba ɗiɗi no waɗɗimo yaago safa e marwa laawi ɗiɗi o wangoto wangago fi umra on o yahana umra on safa e marwa fi hajju on kadi ɓorde ñande sappo o aray o wangano fi hajju ngun o yahana hajju ngun safa e marwa kono on andi mo hewti ka suudu kaaba arande laawol makko so hewti ka suudu kaaba no wadden tahiyatul masjidi noon sa naati ka juulirde ko ya jultaw darɗe ɗiɗi si tawi na few waktu darnanaka ka suudu kaaba ko honno salminitandu na yaagol juura darɗe ɗiɗi ko yawgol wango kono oɗo arɗo fi umra kanko joni so o wangike wangango umra ngon haray wangango salmingol suudu kaaba ngun naatori ɗon wano woniri si ari a tawi joni subaka on no juulede a juuli subaka on haray tahiyatul masjidi o naatori ɗon ma a ari a waɗi raka'atal alfajri haray tahiyatul masjidi o naatori ɗon ko ɗon haray wangango salminirgo suudu kaaba ndu naatori e nder wangango umra ngon kono a wanganto umra on yahana ɗum safa e marwa ha gayna si a waɗoyi hajju ngun a artoyayi waɗana hajju ngun wangango waɗana hajju ngun yaago safa e marwa feere ko waɗi ɗi wawata kafude ko a sendidirino hakkude majji few ɓay a gayni umra on a ittuno wudere wanare wallinɗa to wattiɗa kaftane ma on si a wonduno e sonnajo ma a sanninoke sonnajo ma andi umra kañum yayino to kañum hetto geɓal mum ngal hajju mum kañum kadi no min kadi adday ko ankon a yahana e tarantolan suudu kaaba laabi jeɗɗi yaha safa e marwa laabi jeɗɗi tayib o wi ammal qarinu amma hiɓɓindirɗo hajji e umra fo kadi dahaba al jumhuru min al ulama'i gonɗi yahi ɓurɓe ɗurde ɓen e karamakoɓe ɓen ila annahu faade wonde kanko oɗo waɗɗo qiran yakfihi no yonamo amalul hajji golle hajjuɗen umra o natora e nder ton golle hajjuɗen tun fa yatufu o wango tawafan wahidan wangango woto nde wotere o yaha suudu kaaba laabi jeɗɗi nde wotere wa yas'a sa'yan wahidan lil hajji wal umrati o yaha safa e marwa kadi laawol gotol o anni ɗum ɗon ko hajjo e umra on yoɗi senduɗi kafi mislul mufrid no wawi wa weddinɗo waɗɗo hajju tun hay fus ko ɓe serti ala waɗɗo qiran en yaadi e hajjoɓe goɗɗo e maɓɓe inni labbayka allahumma hajjan wa umratan qiranan mi annike hajju e umra mi hiɓɓidirayɗi goɗɗo inni labbayka allahumma hajjan allah mi annike waggol hajju ɓeeɗo ɗiɗo golle maɓɓe ɗen hunde ko seedi ala ko nokkele ɗiɗi ɓe seedi
ka anduye oɗa ko anni ko hajju tum oɗa no anni hajju o umra o nam ka baraji kadi oɗa heɓa e baraji hajju e umra oɗa heɓa baraji hajju tum ɗimmun ɗum o waɗɗo hajju e umra jillidiri ɓawo heɓa e baraji hajju e umra no waɗɗimo hirsugol dammol oɗa waɗɗo hajju tum waɗɗaki mo hirsugol dammol ɓurɗo tum ɓe seedi kono ko lutti kon fof ko goɗɗum ko ɗum waɗi nelaɗo maki umra on naati e nder hajji on hakada o waɗi ni no ɗi kolli naatodiri ɗo ni kono umra on soorike e nder hajju ngu no wawi wa neɗɗo salligi makko bona longal fawomo no waɗɗi ka o salligo no waɗɗi ko aloto longal so annike o addi ndiyan nan o wi Allah mi annike ɗo o looti hakkude wuddu e koppi ha o gayni hay so salligaki wi Allah ɗum ɗo ko fi longal ngal e salligi on sora nde toon pise salligi ko yoga e tere lotte ɗen e nder longal ngal so lootike ɗon o annike salligi on sori nder ton naatori nder ton naam o wi addi ɗo hadis goɗɗo goo o wi fa an jabiri ittama e jabir radiallahu anhu qala o maaki qarana rasulullah sallah sallam al hajja wal umrata nelaɗo hiɓɓidiri hajji on e umra on wa tafa lahuma tawafan wahidan o wanganiɗi kanji ɗi no wangango woto sinnama wangango woto wona en faamu ɗon ko tarande nde wotere o taari laabi jeɗɗi kono o artoyali kadi o taaroyi fi hajju ngu ko noon kadi ka yahugol safa e marwa o innama yahugol safa e o yahani ɗum nde wootere firta wonde o yiw safa o yahi marwa ton o yaltiri ɗon o yahu safa e marwa safa e marwa safa e marwa ha timmi laabi jeɗɗi kono ɓaawi o artoyi ka hajju o wattano ɗum ɗon o fillitaki ɗum joni hajju ngun e umra on sendi ɗum ɗon rawahu tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun ko imamu tirmidhi filli o hadisu ɗo o hadis jabir on o wi hadis on ino moƴƴi cheikh albani maki ka sahi sunan tirmidhi o maki hadis on imo selli ɗimmun ɗum e dalilji ɗin wa an ibnu umar ittama e abdullah ibnu umar anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam qal wonde nulaɗo allah o maaki man ahalla bil hajji wal umrati mo ewnike annike hajji on e umra on foppu nde wootere ajza'ahu yonayi mutawafun wahidun wangango woto wa sa'yun wahidun e yahande safa e marwa nde wootere ɗo nde wootere ngen wooli na yahugol ni on ko wonde so o waɗi ɗum fewndu ka o ari ɗon fewndu ka hewtugol makko si o gaynoyi o yiwoyi arafa o arti ha to jinahimo watta hande kadi yahugol safa e marwa رواه الترمذي فإن وقال حسن صحيح غريب وأخرجه الدارقطني وزاد دارقطني يالتن حديث كونو كانكو بيدو يدون ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا وفرتتا دي كانجي ديدي هاتما وفرتو يدي فوب ماجي بما ناس في او غايني او اري او هewti makka o anniko o wi labbayka allahumma umratan wa hajjan allah mi annike wagol umra e hajju on fu ɗi fowde wootere so ari o hewti makka o yahi suudu kaaba laabi jeɗɗi o yahi safa mar laabi jeɗɗi ɗon o firtata ɗon hajju on e umra on jogoniri o firtoy wo ñande sappo donki tuma o iwtoye arafa o ari mina o bugi jamratul agaba on o fembi ko on tumati o firtoyta oɗo hadis kadi fahin mo daru kutuni ko ɓeydi ɗo ko cheikh albani maki mo selli دليل تمون وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وما كان عائشة باي عائشة كو قيران وانو عندي كون ونير نو قيران بسكي باي او هيوتي تاي مو وندي جيجان في لايرو كان كو تاي واوتا ياده wanga gol ka suudu kaaba ko o laaɓata tawi ɓe yahi fi hajju ngu no andi kanko wino ɓe
yimɓe fof no hodda ɗo e hajju e umra min miɗo hodda e hajju tun anda umra o naatorinde toon kono nelaaɗo maaki fii weltingol ɓernde makko nde o wi jooni koto makko bandirawo makko o ƴettimo naɓa mo adnal hil o anni o toon umra o waɗa umra en fii yo haala waalo kono anda aslan o heɓi hajju on wo e umra on wo laaɗo ma kanimo yoniima wangagol ka suudu kaaba e wangagol hakkunde safa e marwa ɗum ɗon yonaniima fii hajju ma ngun wo fii umra ma on wo ɗi hawti ɗi senday ɗon wa dahaba abu hanifata ila annahu la budda min tawafayni wa sa'yayni andi ga ko jumhur o wino kadi fagadi dahaba jumhuru min aljumhur min alulamai abu hanifa no sorti e maɓɓe de abu hanifa inni sa waɗi qiran no wawi sa waɗi tamattu omra on a yahanayi ɗum a wanganto ɗum yahana ɗum safa e marwa sa artoyi ka hajju ñande sappo a wangoto fi hajju ngu yaha safa e marwa o wi feere ala be e kanji ɗino ɗi heɓa wangangoji ɗiɗi e yahgol safa e marwa laawi ɗiɗi wal awwalu awla li quwwati adillatihi o wi konngol aranolngol ko ngol ɓuri handude e jaɓeede wonde goonga handi e sellude sabu dolnugol dalil maggol on ɓaymo addi ɗo hadisaji tati هذا من ألفاظ الترجيح يعني أولى وأرجح نيون وفي الحديث نفرج حديث ابن عباس قال أن على المتمتع والقارن هديا وند نفوي وقت تمتع وقت قران وقت نيل دار هيرسغول دابه وأقله كبر فند نيل دار نشاتون كدامول فمن لم يجد هديا مهبال نون نيل دا فليصوم 3 أيام يهور بل تاتي في الحج كحج وسبعة أهور بل جد إذا رجع إلى أهل سوارتك بينغور مكو والأولى كبر هاندن كهورغول أن يصوم الأيام 3 nde o horta ɗin ñalormaji tati fil ashri min dhil hijja e nder sappo e dhil hijja on qabla yawmi arafa ko adi daroyere arafa masalan wawi horugol ñande jeɗɗi e ñande jeego e ñande jeego e ñande jeɗɗi e ñande jeetati ko waɗi ñande jeenayi ñande arafa nde ñande horatake mana ɗo ɓorde ka donki wi'i go'o ɗon e jeenayi mayru o yeto hara ɗen balɗe tati wi'aɗe yo horɗo ɓay mo andi o heɓata ko coggu dambol yo horu ɗon kisan ɗum ɓuri moƴƴude kono noon no dagi horoygol ɗe ñande 11 e 12 e 13 ala khilafi bayna ulamai o wi min al ulamai no jeeya e karama koɓe go man jawwaza wurin daginɗo siyama ha horugol ɗen ɗon balɗe tati min awwali shawwal ɓorde go'o juldandu si tawi o annino gila on tumati min hunɗo e maɓɓe tawus wa mujahid ɓeerno andi min kibari tabiin kamɓe ɓe wi no dagi konti hoora ɗe wuri hay ka juldandu wa yara ibnu umara radiallahu anhuma ibnu umar kan no yi'a an yasuma qabla yawmi tarwiyati nde on tigi hoorata en no balɗe ado ñande ɗon ɗutur ɗum ko ñande 7 donki wa yawmu tarwiya imo wawi horugol ɗe kadi e hoora ñande 7 on tigi wa yawmu arafa e ñande arafa yani o hoora ñande 7 e ñande 7 e ñande 9 kanko mo yi abdullah umar o wi no dagi yon no ɓurɓe ɗurde ɓen ɓe inni ñande e 9 ñande arafa wonɗo arafa nde ñande no aña o horugol woɓɓe ni no harmi o horugol ɓuri moƴƴude yonti horu aro nde ñande ara o horani o wi falaw lam yasumha si tawi noon o horalɗen no balɗe tati aw yasum badaha qabla al idi ma o horali yoga e majje ado idi on imma o horalɗe tati noon fes ma o hoori wano ñallal gotal ado idi no lutti balɗe ɗiɗi ma o hoori balɗe no lutti ñallal gotal ado idi on falahu an yasumaha fi ayami tashriqi ɗo wodani mo nde hortane no balɗe
e nder ñalormaji tashrik ɗin ñalorma ayamu tashrik ɗum ko ñande 11 donki 12 donki e 13 donki ayamu tashrik ɓeni hon inna tashrik sharraga yani ko tew pocci weɓutugol tew waɗaɗo pocci liila e naange nde wonno ɓorde ñande julde donki haray daabeji ɗi hirsama layyaji hirsama ka yaaɗa o tew no liila ɓawon tomati hari visiteur ji ala consulateur ji ala honno tew marirte ko liilugol ma o yoora ma aɗugol mo e yiite ha ƴiƴanan fof iwa yoora ɗum no wawi marade hitande ɓe wiiri noon balɗe ɗen ko balɗe ɗe tew liila e mum ɗen ɗon balɗe on tigi so tawi o hoorano ado iidi on ko ñande 10 yo hoore ɗen ɗon balɗe li gawli aishata wabni umar radiallahu anhuma aw anhum sabu konngol ɓeeɗo ka ɓen lam yurakhas newnaka fi ayami tashriqi e ɗe ñalormaje ɗo an yasumna nde ɗe hoorete illa liman lam yajidil hadiya sina hara komo heɓano hadiya tawa ko tamattu o waɗi ma ko qiran o waɗi rawahu lbukhari ɗen ɗon balɗe ɗon hooratake goy sina o ganto ɗo ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam o imminno ko ewno o wi ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ɗi ñalolmaji mina ɗo ɗum ko ñande 11 12 13 donki o wi ko ñalormaji ñamugol yara janto inde Allah na horugol few amma ñande julde kan ñande 10 donki ɗum no anda no fottana no harmi horugol nde ñande ɗum no woltake fimmo ɗon haymo jogiiɗo korka jokkidirte ka wano nandinɗo ɓeygu mum e yumma mum tawi ko yo hooru lebbi ɗiɗo jokkidira si julde suumaye ma julde donki hawrodiri e muɗum nde ñande koyo taƴu o fuɗɗi to bimbi nde ñande wa ida fatahu siyamu l ayami 3 fi lhajji lazimahu qada'uha joni noon si tawi o heɓali feere horugol ɗen balɗe 3 ton ka hajju inna himo nawni ma gastriti makko no memmini ma ɗum ɗo e ɗum ɗo tension makko no ƴawi o wawani horugol ka hajju toon few ɓorde go'o dow e nder hajju ngun fuu tawi eɓɓata ko horugol o heɓani ko o sooda o dammol honno watta so arti o yoɓay ɗin ɗon tawa ñalolmaji 3 non o watta balɗe 7 ɗe hortaga ɗen timma balɗe 10 yani kala farilla ida fata alfardu li udhrin fa ida kana mimma yuqda fa yajibu alqada wa amma sabatu l'ayyam amma balɗe 7 luttuɗe nde horeteɗen so onti hewtoyi ka mum fa qila wiyama yasumuha ida raja ila watanihi innama ko yo horuɗe si o arti ka hoɗande makko wa qila ida raja ila rahlihi wi'ama ko si o hooti ka werde makko emo wawi ɗe horude ɓimana hayso woɓɓe inni ɗen ɗon balɗe 7 ko tuma o hewtiti ka makko wo ko on tumati o horata ɗe woɓɓe inni no hayka si o hajju gasi o yahi ka werde makko ka hôtel makko ka o weeri ɗon joni mo habbi convoi makko on no wawi o wona ɗon taw balɗe 10 ma balɗe 12 mo wawi woɓɓe inni mo wawi horugol ɗon kono o ɓuri sellude kon ko tuma hewti ka makko wo wa ala ra'yi l akhir yasihu sawmuha fi tariq e nde feere sakkitinɗo wonde ko si o hooti ka werde makko no sella horugol ɗe ka laawol waho madhab mujahid wa ata ko ɗum ɗon woni madhab mujahid e ata ibne abi rabah ɓe ɗiɗo tabankoɓe karamakoɓe kummaluɓe moolanaɓe e taabi'ina en kono ko hajjuɗo fatwaji maɓɓe ɗin fatwaji ɗin no ɗaati moƴƴi ɗi hoyni piiji ɗin ha fayra la basa no ɗuuɗi e muɗum ha feƴƴi joni noon en nokkeli goo ɓe waɗi fatwa kon fi kala no ɗaati no hari law gollitirtake kono tawama fewndo ɗo e wadu no wayi noon alhaariji ɗi no wayi noon fewndo ɗo ko fatwaji maɓɓe ɗin fayda ɓuri nanodirde e no alhaali on fewndo ni ɓiƴa gongol ɗuuɗu gongol ɗumanna gongol ɓay kamɓe dagini ɓe jogi fatwa wonde yawawi iwde mina jemma ara fayda waala makka ga ha wona toon fayda jemma ha o gasa si yiltitoɗa mina toon donc hande ɗo fayda buyi ko noon woni e guerre tentini
yimɓe ahlu taraf yimɓe fowtereji ɓen fayda ɓe jaɓata walde wina toon ɓe ara ɓe waala makka ɓe hoota noon ɓe bugoyo wa ila akhiri wala jibu tatabu'u fi siyami hadihi l ayami al ashri o wi waɗɗaki jokkidirgol ngol horugol ɗe balɗe sappo ɗo na ɓe jokkidire ɗum wawde hoora fowto ɓuri moƴƴude ko jokkidirgol ngol tatije ɗen ka hajju toon ɓuri moƴƴude ko jokkidirgol ɗe jeɗɗi je ɗen son tigi arti ɓuri moƴƴude ko jokkidirgol kon so taƴidiri ella ala yo timmin tun jeɗɗi wa ida nawa wa ahrama shuri'a lahu an yulabbiya si o annike o harmini haray o newnanama hande kadi notagol ngol talbiya ɗum ɗum aroya yeeso si on tigi inni o fiɓi annuye wonde joni o natani ngal dewal ɗo hajju ngum ma umra o e none o none dewal no o naatiri haray o newnanama joni yo nooto notagol honɗum labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulku la sharika lak ko honde ɗum ɗon fuɗɗoto o newnante yo wowlir ɗum ɗo ɗi konnguri ɗo na de ka aéroport Konakiri ɗo ko tuma o hewti ka anniyeteɗon o fiɓi annuye joni fuɗɗagol golle ɗen ko ɗon wiyete yo waɗu ngal dewal ɗon notagol ɗon labbayk allahumma labbayk amma joni wigo cippoy ka aéroport Madina o wona wigoɗo labbayk allahumma labbayk ya ahi i ko hajju aranda kono hewtali fuɗɗagol ngol kraw debitali fuɗɗaki taw en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla faami dina kam faamu selluɗo o arti ken kadi gollitirgol o jaɓana en hajjuji ko waɗɗen kon fof ɓe hajjali ɓen kadi yo Allah newnaɓe ɓe hajjoya toriki Allah subhanahu wa ta'ala hajjuɓe yo Allah newnaɓe kadi ɓe yeehi to laawi boyi faljereji men ɗi fof yo Allah yafoɗi toriki Allah andeji men ɗi yo Allah ittuɗi Allah powɗu balɗe men ɗen e hoore dina ka o yiɗi o yarli o arti ken battane moƴƴo o naada e ngal janna o yewtana o yafano e mawɓe men ardiɓe o fewno e zurriyaji men ɗin o moƴƴina alhaaliji men ɗin wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi l amin wino landal ɓe السلام عليكم. وعليكم السلام جارنا على نعم woɓɓe landi ɗo kalotagol longal salligagol ngol haa gayna few noon si fuɗɗo lootagol ngol mana sonti ari lootagol longal ngal on tino han taw soɗugol juuɗe mum ɗe ɓuɓɓina ɗe o loota noon hakkude wuddu e koppi ɗin kam mana ka soɓe ɗe yaltita ɗon haa laaɓa pos o salligo no julde salligorante mana mum o salligo haa o gayna few noon o ñeɗade yandan o fuɗɗo hiɓude ka hoore ɗum ɗon e salligagol haa lutta teppe ɗen mana maska hoore nde maska noppi ɗin lutta teppe ɗen acca teppe ɗen ɗon fuɗɗo no lootagol longal ngal gaynidoya lootugol teppe ɗen fii longal ngal e salligi on ɗiɗo ɗin ko honɗum ɓuri moƴƴude ko honɗum ɓuri tabutude ɗi fopp ɗi fotatel fof sonnaɓe nelaɗo sallah sallam ɗiɗo ɓe fillitike wonde nelaɗo no maaki imma yon tigi salligi timmuɗo ma so ari haa luttoyi koyɗe ɗen teppe ɗen o acca ɗon o looto longal ngal o gaynitira teppe ɗen fi longal ngal o salligi o konti waɗi ɗon wo ella o alama gasa ka wigol ken hadis on kanji ɗon hiɗi selli kono andi ani cellal kikalajo e cellal sagata ɓurdi ko gaynugol fes salligi on o wi summa tawadda wudu'aka lissalati salligoɗa salligima julde nden salligi julde konti timmin few ɗum ɓuri wonde ken hoore ɗum konti waɗi o ɗon ray dagi wa billahi tawfiq